thu yepi South Santali ki seng sang himasima kilawan kro yang hadu khat sal tarik udi sembar kidang don ki parti ki bon kro yang umdai basiwan khot kum tu bat ki jing pen be ngatrai ba bantai dor in pen scam ladang ong manga ki nong trai baroni lo pen he daki kelur ki terba iba bantai dor in pen scam baka NPP ka terwa hadu sang kelur ya iba bantai dor lendo MLA na po mau kontrol bandrung sa ke NPP kaju kajing terwa yang among em balai ngaklam lain nang sa pensyai pi Tigas kau kene ke jangwan jang bar ni ban piso sya ka MP kene ke senjam ya ka bagi kong parti ginang yo bor ban tre susu omtang po melim re po kastiti borok NPP kala offer ina sarkur tambang mau ya habang langsung pintapan na kani ke parti lam gadang an sumi no pide ngatenga so pak tebi sudah kita kajing long asap kajing kwan mentoy ngile ni election umdai na kabenta bangan perkhat mentoy Iwan hang ni bangirung siya ke NPP ngaku akan keren siya pi dagan nong rim ke bascam bat ngiwan bandrung siya ke NPP kum kinong job umday bagi hapnya election biang kum bapatay start damano remano andray ngasu komen bamanta kasing gari kabanya to mangi arngot tubi nama na do menen ngalai i bagata kajing batay ta kajing bhabriu jung bak bantidor bak gibin mi atau betul ya to bak konrak chong na pedeng bak kesut kembali Shanu ba Bristol, shanu masing au bahapat dah. Kani gay kepercayaan kat kum kejengyan, jong kejuk pemerintah. Ingin dan kenu jikso. Ritang kawai, kanongrim ke baskam. Kalong bangin yai ban bot bat bantrei. Nak bentak ke biang jong ke konstituensi ke biang ke jongi. Bat jong ke state hibroko.